بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أد ميريج في برنامجي تبيفرناس في نبرة وانا فدان خاصة هي بينوا فراتك أماس كوجن كوريا جندي محمد جفاوا بروجرام افتتاح برمج رسميات مي رسميات شرف ركض ومتكا ديهراجيج رئيس الجمهورية إبراهيم محمد صالح وداعن دبي كمكي مي جلسة أدي مي بروجرام أماس كوري فراتك بس لبيجندا ماتيوري شرفي ديهراجيج رئيس الجمهورية إبراهيم محمد صالح أدي مي بروجرام افتتاح كرمجة مي مسؤولية إسكون نانغواجين مي مسؤولية أدا كرو مونجندوا Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmed Zahir Ali وداعن تبوي دولة إزترين حاضرين درا غاتون أدو أسومو بلوون جندا إمها أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دم أرغن منجي كمفتك إبيجن ديا قرآن آية ترتيل كدبي الفاضل محمد صدام دين أرغن مسكم مي قراني ميادوغ مي مان حفلة كوريا دان غوي دنوالي ويتو مي حفلة كوريا دين أتي Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmed Zahir Ali واحد فردكهم فهوغا رسمياتا غولي غوتون باسكولي بيدارو ديفون إكانتا كوريا جندواني الشيخ إلياس جمال Minister of Islamic Affairs State Minister فهم بريل مصحف كيوادين ما بهيغتون واحد فردكهم إكانتا كوريا جندواني القاري أحمد رشيد فهم ديف Association غفرات واحد فردكهم إكانتا كودباني الفاضلة مريم شاهودا دين أرغن من مي حفلة نمال مجيغتون قرآن كيوا دفون إكانتا كودباني الفاضلة زايا أحمد زبير دين فهم يالان كلاني مي حفلة نميجن دان كان أدي ميهارو أرغن مي دنوالني Minister of Islamic Affairs
Dr. Ahmed Zahir Ali Wahak Dikkewma. Dr. Ahmed Zahir Ali, Islamic Minister. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دمراجة عزة رئيس الجمهورية Honorable Ibrahim Mohamed Solih دولة عزة وزير دولة إمها عزة Ministry of Islamic Affairs isperin mitana wadayan tibbi emmeha akhunna akhtun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade miyadaki wara ufaveri duhe miyadaki khasa ihiya beenumba kudinna braille beenun koggen kit Qur'an uganna dinuma adi sign language beenun koggen dini nasehat dinumuge rasmiyat iftitah kurave duwas ade argondu waran ufalaiku faah kollan mi kamaki mihatana kuriga kureifa nuwakame argon menna Allah ge waag fulaiku mikan kurumge furasatu libun kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala hamdu kuram ade ingoda enwane taalim hasil kurmaki ei komme fardegges wara muhimmu asasi hagge gawmta kuriyara taraggive adi hadorata binawanives ilmuge sababu mihembe samawi deen takuga uganumattaka warabboda baaraluba fave adi baawale bi fottawga uganumattaka warabboda baaraluba ei ekaman amur kuraba fave mika algon men engene kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macce baawale bunu emme fortam baawale bunu wahige basfula ballwala fikama baninama ingoda enwane mikanta bararangala kid Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala emme fortam baawale ayatuga wahi kurabani iqra Mohamed gafane kaleek fano kiwa vidal wash hame gotan alon men engene ugenumaki ei muhimmu kamekkan kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurabani talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim ugenumaki ilmu hasil kurmaki komme muslimegge macca farulake ade isve dennevi ayata wahige basfula adi mi hadisa balala afkama baninama algon menna dehwane ugenmaki ei insani haggegge iturun ei komme mihegge macca ei wajibekkan farulekkan ilmu hasil kurmaki ade mi ya balala afkama baninama algon menna denneveni mujtamage komme fardakabbes ei evves tafaat kurme neti ugenuma ilmu hasil kurmaki ei komme fardakal libigamba haggekkan komme fardakavves evves tafaat kurme neti ugenuma ilmu hasil kurmaga haggu libiden jehekam shakkenne mi zamanuga iuma fenumun mahrum efawa kudinna khas kurefawa alettaka wasilatta beenun koggen ekudinna kiyawa dinumaki miedu wara fasehakame adi ekaman iskande farayattakum miedu wara fula dairaegga ekan kuramun ves ebade ade efada kudinna kiyawa dinumge khas curriculum tam ves miharu hedifa ebahuri lolan nufenna kudinna braille beenun koggen kiyawa deve
adi hame gota ಇವum mahrum efawa kudinna sign language beenun koggen ekudinna ugannadive ade mifada kudinna shakkene gotuga evves tafaat kurmen neti taalim hasil ko uganumuge fursat tanavas koddinumaki miyaduge sarkarun warabbodu ahmiyate dekan de kamekkan algandu ufalayeku faahak kollam ade miyadu mifada kudinna ogannade teacherun tibikam gavius algon dannawani adi e kudinna e fursatu hulifo ekkam gavius algon dannawani mifada kudinna oganna dinumuga mambe faanna belen verin ada kuran jehe dawru wara bodukamga ehni e kudinna kurmati wefawa nukoledun terikamuge sababun e kudinna lobba oga terikamayeku uganna dinumuga masekken emme bodak kurweena beki ei ekudinge mamba fam evves mihegge hunna nukoledun teri kamegge sababun emihaku mujtamaun ekeheriko baaki kolmaki islam deen qabul kura hamennu adi nukoledun terikan hunna mihunna ves emihegge qabil kama balafa muhimmu masuliyataken ada kore vidanakan algon men islami tarikh balala kama baninama finnane adwaswa wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalige namfulu abdullah bun ummu maktum ge namfulu huriya befun adwaswa wani ebekaliki e befulaki ei lofam befule rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ma sahabi bekale ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muazzinege gotuge sekale fan hunnevi ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangurame wadaganwa faharu ekalege faanu ei abdullah bun ummu maktum madinaga bay masuliyat ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawal kurba wadaganwa hame gota ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangurame wadaganwa yaru abdullah bun ummu maktuma iswe namaz kurabumuge e masuliyat wes ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawal kurba ade mihuri haaychakun dehawani evves mihegge hunna nukoledun teri kamegge sababun emihaku mujtamaun baaki konnu levenekan adi efada mihunna islam deenuga khasa ihiterkama khasa rakkaterkame difawakam adi emihaki komme fada nukoledun terikamen huri mihen namwes qabil mihakavve mujtama khidmek kurumuge hama fursatu emmennavves liban jehenekam ade mi maven wa islam deen galwan menna uganna de cheki mi maven wa islam deen alwan menna dasko de cheki ade shakkene iumun mahrum efawa kudinna irad kurviya allah ge waag falaayku komme mahaku dini talim deen uganna dinumuge dini kantatton olum filwa dinumuge desashane kuriya gendevene adi dini seshanta kuriya gendiu mafahu irad kurviya waran avaha ekudinna khutuba hama sign language un irad kurviya tarjuma kurvene ekudin miskita wadagen hama ekudinna bes khutuba adu ahalumuge fursatu irad kurviya ekudinna fahivegen daane ade alwanuge wahakol alwanuge wahak miha hisab nimmalani allah hamdu kura halu adi algon menna mi khasa ehiterkan khasa ehiya beenum wa farayataka brel beenum kogen kit qur'an kiwa dinuma sign language on dini nasehat dinum ge rasmiyat sharaf veri koddevu mataka algon menge divrajyege izzeteri rais jumhuriya honorable Ibrahim Mohamed Solih badang devvi kamataka warabboda shukuru dannawam Allah subhanahu wa ta'ala hazratun algon dua konani Allah subhanahu wa ta'ala algon menna algon men mikra masekatuka barkallebu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
شكرا عزة الوزير. دين مي حفلة غوتي رسميات هقولي غوتون وحفل دكون نمبر فريهم قدوم أرجون ميدان نوالني الشيخ إلياس جمال مي ministry Islamic ministry state minister. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ميريغ مي حفلاغ شرفري مهمان راجيك عزة رئيس الجمهورية Honorable الفاضل إبراهيم محمد صالح، هذه Minister of Islamic Affairs Dr. Ahmed Zahir Ali، adi dawlatige izzeteri wazirun, adi ministryge izzeteri werin, adi mi jasayen haziru tibbe emmiha hadirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mire ki war khasare mire khasa wege mi wani mujtamauge war khasa bayka. Ade كيت رسول صلى الله عليه وآله وسلم مي خاصة فانتيا وربود إسكام الدوي إكاليغ فان وداغ النبي مولي أمة عالم تكا رحمتك جيغوتغا. الله سبحانه وتعالى وحيكر وني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أدي تمن إله سبحانه وتعالى كاليغ فان نفنو ومي كليغ فانكي عالم تكوا رحمتك كم قامنو إهما مولي عالم إنسينا جنينا إمها مخلوقنا إكليغ فان وداغني ورن أوغاتر رحم كروا بإكليغ كمغا إكليغ فانوغ إسفة فولو بيان كروا. الله سبحانه وتعالى وحي كرواني لقد جاءكم رسول من أنفسكم تباميهم ترين هم تبامي هنگ ترين بابي كلكو رسولك كمغا تبامي هنگ غاتا وداغن فيه عزيز عليه ما عنتم تبامي هن كمبدوا كنتت دتي اندغوا كنتت اكليغ فان كمبدوا كنتت كمغا وي حريص عليكم تبامي هن فاداهوري لابهوري كنتت كان اكليغ فان دهيوتي وداغندوي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. مؤمنون اوغاوري نحن رحم كروا بكلك كمغا اكليغ فان وداغنوي. اما اكليغ فان اوغاتري وداغن مجتمعوغ مي اغون من مدنوا خاصه هي بينوا ميستكنا اكليغ فان رحم دكوي اوغاتري كان دكوي اكليغ فان حديث كروي من حرم الرفق حرم الخير كله. امي هيك كيبان مي اوغاتري كان مي رحم كورون مي كان نيغولاغنگن غوسي ميها نوتا محروم بجي ميها انا هوريها هيكمكم محروم بجي. එහෙම වීම අල්ගොන් මෙන්න දෙම්මේ අඩුවිගෙන් එදියේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න මක්තුම්ගේ මිසාල් කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ඕගාතරිකම රහම් අලාලුන් ખાસ සමාල් කමෙ දෙවොන් ඒගේ මිසාලෙන් ෆුරිහම මිසාලෙන් අල්ගොන් මෙන්න ලිවිගෙන් දියේ අල්ගොන් ඒ මිසාලා ගුලිගෙන් හඳාන් කොල්ල දෙම් වේනවනි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න මක්තුම කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ખાસ ඉස්කම දෙවොන් نوتا إكليغ فان قاسة إسكام الدوم كورين كانت تتوغن ديغوي. الله تعالى عتابك آية باوا لفني إكليغ فان كومي سوركا هنهم جهي ودا نوغن مونو أمبرا لفوا إهم بايكان إسكان ديوي عبد الله بن مكتوم بوري. الله تعالى آية باوا لفي الله وحي كرواني عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إكليغ فانو ಹಿಪ್ಪುಳು ಆಮಜೆ ವಡಾ ನುಗೆಂ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಮೂನುಫುಳು ಅಂಬುರ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಎಕಲೆ ಫಾನ್ ಹುಣ್ಣವಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ಬೊಡುನ್ನ ಮಿ ದೀಮ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಹಕ್ಕು ಕೊಯ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಎಮಿಹು ನವಾಕ ದೆಕ್ಕಂ ಎತನ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಮಿ ಲೋಫಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಮಕ್ತೂಮ್ ವಡಾಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ್
mi edi wada gannawani hagguge bayan ko dewuma ekale faano den rasul sallallahu alaihi wasallam ge e dawwatuge e hushehelu medu kanda levvi tive ekale faano khas iskame devi bodunna e wagut kanta hingagen diye goy nikam wallawa ki rasul sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn maktuma iskan nudevwa istaghfiru amra levwa iskan devi makkage mushrikunge bodunna hindu allah taala aya bawalevani abasa wa tawalla hingam je wada nuge mon fur amra levie anjahu al'ama lo famiha qaumu ay abdullah ibn maktum la'allahu anjahu al'ama وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى كليغ فانا إنجي ودا غنوني كون كمت توي كليغ فانا أريها إميها أومون إميها ما بودا رنغلو طاهر ونفس طاهر كفانا إميها غامل لنفس هندوماوي كانت رنغلو غين هندوماوي إميها إيه هندوما كلومو كسببون هيوغي قبول كون إميها إصلاح ودان كما كليغ فانا إنجي ودا غنوني كون كمت توي الله تعالى عتاب آية مباولوني بلوا كي رسول صلى الله عليه وسلم إيجي فهم بلوا إكليغ فانوغي مسكي كولوغي مؤذنك مقام دبي وظيفة دبي نكم بلوا أدي هميا كو إيه وظيفة إنك كنجنو إكليغ فان مدينة نكمي ودا غنوا كوم فهركو هن مدينة مچا إسكورا وورييك غوتوغا كنكما حوال كورا إس ورييك غوتوغا إكليغ فان ودا غنوا ندين هريها مسؤولية تكين بحوال كروا عبد الله ابن مكتومة إهويما خاصة هي بينو وفاوا ميهم إميهن كي إفس حالجا إكهير كروين بينو إميهن كي إميهن قابل كم بي هريها حس تكين هريها غنوان تكين هرميهن نبره كوريغا وبي ألغون من هي كو جنوان محروم ويه هيو كان نو إميهكو نيبون نعمة كنون ඒවර බොඩු නිඅමතෙන් හගීගතුග එමිහා ලිබිගෙන් එවදේ හගීගතුග එන් හිස්සෙග්ගේ බාර ගොස්සිකම් ගා නල්ගොන හීවනි දෙන් හිස්සුන් එමිහා මහරුනෝ ඒවර දෙගුණ බාර එහෙන් හිස්සු තකන් අල්ලාහ් තාලා එවදෙව්වා එහෙන් වීම මිසාලක ලෝෆා මීහුන්නන් එව ලිබේ ලෝ අලි මීහුන්න ලිබේ එත බාර ඉංගේ තෝ එමිහුන්ග අඩුවිමුගේ බාරුන් එමිහුන්න කන්තත දෙනගතුමුගේ බාර හිස්සු මා වරුගද වෙගෙන්දේ එහෙම එමිහුන්න කි මුජ්තමා බේනු හි ෆෑදා හොරිබේ කී තොස් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බල්ලවා එෆදා මීහුන්නන් අලාලෙවි මින්වර එකේ ගෆාන ඉස්කන්දෙවි මින්වර එමිහුන්න තසල්ලි දිනු මට්ටකා මසක්කේ කුරෙවි මින්වර මදීනාගා අන්සාරිය බේකලේ ඒ බේකලකෝ එයි ලෝෆම් බේකලේ උත්බාන් ඉබ්න් මාලික් අල් අන්සාරි මදීනාගා රබ්බේරුගා තංකොලේ දුරුගා ebe kalige ge kolwani ebe kalako mi wada gannoni rasul sallallahu alaihi wasallam ariha masjidun nabawiyya madina ge emme eterega meduga miwani masjidun nabawi datur kurwa mi wada gannoni wada gen rasul sallallahu alaihi wasallam arihuga midannone ebe kalaka huriha namadaka rasul sallallahu alaihi arihuga namad kuraka nadeve ehem wima mi edi wada gannoni allah rasulaye timan kalega faanuge ge kol wada gannawa wiinu toy timan kalega faana aykuga namad kurwa رسول صلى الله عليه وسلم وعدوا وداع النبي وداع النوانه بلوا أمتك وريا أمتك رسول إها بركون علوهم إكلي فانوك وقت قلت ترين وقت مي هسكورا واني وعود فده ومتكا مجتمعك مهم بيكلك واتي لو فميه كي إكهروان ميه نو خاصة هي بينوان ميه كي إكهروان أتي خاصة سمالكم الدين جه එකයි උෆාන එද්දෝ වගුත හුස් කරවෑගෙන් වඩා ගන්න ඕනේ ගිය වඩාගෙන් හදීස් කරවන්නේ තිමන්න කොන්තා කොතෝය මිගෙන් නමාදු කොද්දේනි නමාද කුරානි කොන්තනික් ගතෝය දෙන් ඉත්බාන් ඉබ්න් මාලික් ගේග තංකොල දෙකීම එතනුග හුන්නවෑගෙන් ඉත්බාන් ඉබ්න් මාලික් අබූ බක්ර් ගෆාන් ෆහතුග බහට්ටවෑගෙන් දෙරකේ කුරවා සලාම් දෙවවා එකලේ ගෆාන් වවුදු ෆොලු පුද්දවා වඩා ගති එහෙම වීම මිහුන්නනි එබේ කලුන්න තසල්ලි දිනුමට්ටකාවෙස් එකලේ ගෆාන් කුරවි කන්තත එකලේ ගෆාන් එද්දෝක හදීස් කුරවි හම මිගොත තසල්ලි දෙවමට්ටකා
قدسي حديثا الله تعالى وحي كرواني حديثك من أذهبت حبيبتيه أميهج إم لوبيوا أميهج نعمة كمغاوا نوتا غنوان كمغاوا دلو تمن إله سبحانه وتعالى جندوا في ميها دنيا متيجا فصبر دعينا إيجمتش كتري واحتسب إن درميا ثوابا إدج ميها الله وحي كرواني لا أرضى له ثوابا دون الجنة إنايا سورج نون هن اتشتي من إله سبحانه وتعالى ثوابك غتوغا روحي وديغن نومه ميهونني ألغون من هيك كن نوانه مثالك كمكم محروم بي محروم إنه ألغون من هم بس بنجن نوانه ألغون من فينوما بس أندقوا أبي نفنا بي إنه كم مسرك فينوما أندقوا أبي نوتا أدويو من أندقوا بي emihunaki ege sawbun emihunge hen hissutakan ege yevura ituru barutallibi adi mujtama ege beenun hifene bay kommekas algon menge mi mujtama uga eba ve mifada bayen algon menge tereim wa bay algon menge in hashigando مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد مسلمون مثالك إن هشيغندك مثال algon menge tereim wa bay එබොඩු කොමියුනිටි මුජතමයි දරිෆස් කොලේ හැම කුදින්න දරින් ලිවිගෙන් එබදේ දීනුගේ හුකුම්ත බේනුවේ නුහනු ෆෙම්බෝයාගෙන් ෆා කුදින් එතිබෙනි තවහීදු උංගෙනෙන් නමාදු කුරාන ගොයින් උංගෙනෙන් හිනා ගන්නාන ගොයින් ඉංගෙන් මිහුරිහාකමෙන් කුදින් බේනු වානේ මේ හුකුරක් ගොස්ස හුකුරු ඛුතුබා අඩු යුනීමා කියා ඉච්ච නොත හුකුරු ඛුතුබා කියා ඉච්චෙන් ඉංගෙන් එහෙන් කම ගාවන මගු තනවස් කොද්දින මට්ටකා අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉස්සත රයිසු ජම්හූරියා ඉස්නංගවාගෙන් අල්ලාහ් රහමතුන් අල්ගොන් මෙන්න මිෆදා කාමෙ මි දිවි රාජ්‍යක අලම් මි ෆෙට්ටනි මි අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් හම්දු කුරන් ජෙහෙ කමෙ මි වරබ්බොඩු ඉස්නංගව මෙ මිනංගෙවි මියදුගේ සරුකාරුන් මි මිකමට්ටකා මිකන් කුරා කොම්මෙ බයකන් එත සවාබෙ ධර්මෙ ලිවිගෙන් දාන adi mikudinnan inge diinun inge komme eccem mi program ge sawbun inge komme miwarakun mikam fettevi sarkaran note iswerinna ege sawaba dharma livigen dane kito sallallahu alaihi wasallam hadith korawani man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha islam diinu ga rangalu kamen heyo kamme fatta di fi miha heyo kamme ge sawaba adi heyo kanta kura emmen ge sawabu qiyamata jehenden ene libi hunnane ehen kamu gawana miyadu sarkarum mikan isnangawagen fetteviti adi khasa kolgon mengi izzata raisu jumhuriya mikam khasa samal kam devwa khasa ihe beenuwa mi kudinna khasa oga terikama khasa samal kam devwi kam algon men ufakun ekamattakawa shukuru kuran jehena kame ehem wima iradu korwiya algon men mik program wara muhimmu program ge gotuga Islamic Affairs isnagagen kuriya gendanan iradu korwiya algon men mi braille mi mushaf nota khatim ain jahagen nota ai atun mihen ane guruan kiyawan inge gotan tayyar ko fawa mussafes irad korwe algon emme fahun Saudi Arabia in wadagen ne waftun vidalu beenu wawaran irad korwe adeshati mannamange mussaftaves fonuwa dename ehema irad korwe algon menge dua aki algon menge mi program ge sawbun algon menge mi divehi mujtama ga miwa ko dinna rangalu heyo gettake medweriwegen diun algon menge mujtama ga hama wara beenun teri nuhanu is magam tan ada kura nuhanu algon menna beenu huri baykamuga wegen diun algon adiye sefar mi program isnagagen si sarkarun kurewatiwe adi duha kos di sarkarun kurawa fanua program miedo mi sarkarga isnagagen kurawa fawati algon wara boda mikamataka hama shukuru weriwan adi uriha mmves mikamuga mi khasa samal kam devwagen mi khasa hiya beenu wafawa mi program ga mi hum mi bariwe mi ge faada hodan kam ga ummiduga algon ga wahaka kur kollan wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
shukriya izzateri State Minister Sheikh Ilyas Jamal bahuruwa bas ekaku anikaka ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕು ಮಟ್ಟಕ ತಾರಫು ಮುಟ್ಟಕ ಬೇನುಂಕುರ ಬಹುರುವ ಬೇನುಂಕುರ ಗೊಯ್ ಏಯ್ ವರ ತಫಾತುಕೊ ಬೇನುಂಕುರವೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕಣಾಫರಾತ್ ದೆಮ್ಮೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ಕಣಾಫರಾತ್ ದೆಮ್ಮೆ ಫೆಣಿಗೆಂಗ್ ಎ ದಿಯಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಇಶಾರತುಗೆ ಬಹ ತರ್ಜಮಾವಿಗೆನ್ ದಿಯತ ದೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ತಾರಫ್ ಕುರಂಗ್ ಮಿ ಉಳೆ ಬಹಕಿ ದೆಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿದಾಳಿ ಫದಾಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಇಹ್ಸಾಸುಂ ಅತುಗೆ ಇಹ್ಸಾಸುಂ ದೆನಗತ್ತು ಮಟ್ಟಕ ಬೇನುಂಕುರವೆ ಬಹುರುವೆಗೆ ವಾಹಕ ಎವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮು ಕೊರಿಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅದು ಎವ್ವಾಹಕ ದಂಡವಾಲೆಂ ಬೇನುಂ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಇರುಗ ಬಸ್ ಬುಣೆ ಒಳೆ ಇರುಗ ಬಸ್ ಬುಣಾ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಬುಣಂ ಬೇನುಂವಾ ಬಹುಗೆ ಮಾನನು ಎಹೆಂ ಮಾನು ಸೆಬ್ಬ ನೆಗೆ ಬೈ ಫಹರ ಎಹ್ಮೀಮ ಬಸ್ ಬುಣೆಲಾ ಇರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಜೆಹೇನೆ ಸಮಾಲುವಂ ಎ ಅಂಗ ನುಕುತುಮ ಫಹು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ವಾಣಿ ಎ ಬಹುಗೆ ಅಳಕ ಏಗೆ ಕುರಿಗೆ ಎ ಬಹಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ದರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಚ್ಚೆ ಮಿಸಾಲೆ ದಂಡವಾಲೆಂತ ಮಿಸಾಲೆಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿ ಬುಣನಿ ಬೋಫೆಂ ನಗಾ ಫುರಾಳೆ ಏಕಮಕು ಹಮ ಮಿ ಜುಮ್ಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಹುಟ್ಟಾ ತಂತಂಕೊಳು ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾ ಫಿಯಾ ಮುಳಿಂಗ್ ಎಹೆ ಮಾನೆ ದೇಹವಾನ್ ಬೋ ಫೆನ್ನ ಗಾಫುರಾಳೆ ಅಳಿ ವಿಷ್ಣುವ ಎಮ್ಮೆ ಲಫ್ಜಕವಸ್ ಬದಲು ಆತೋ ಎಮ್ಮೆ ಅಕುರಕ್ಕವಸ್ ಬದಲು ಆತೋ ಫಿಯ್ಯಕವಸ್ ಬದಲು ಆತೋ ನಾದೆ ಅದು ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ದಾವತ್ ಅರ್ವಣಿ ಬ್ರೈಲ್ ಮುಸಾಫುಂ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ದೆವುಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ವಾಹಕುಳು ದೆಕ್ಕೆವುಮ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಹ್ಮದ್ ರಶೀದ್ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diviraje Izzateri Raisul Jumhuriya Honorable Ibrahim Mohamed Solih, Minister of Islamic Affairs Honorable Dr. Ahmed Zahir Wadaginti Bevi Dawlatuge Izzateri Ministerum Dawlatuge Izzateri Bering Mi Haflaga Baveri Wadaganava Emmeha Befulum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Algondu mitana mi huttuni dolannu fenna kudin ilmu ungen mattaka duniyega beenon karmungenda muhimmu wasilate kamugawa braille behegotun malumat kole for kodal dinu mattaka adi mi malumat ge terega ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಬ್ರೈಲ್ಗೆ ಬಹುರುವೆಂಗ್ ಬೇನುಂ ಕುರೆವೆ ಗೊತ್ತಾ ಎ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಗೊಸ್ಫಾವ ಹಿಸಾಬುಸ್ ದನ್ನವಾಲಾನ ಆದ್ ಬ್ರೈಲಕಿ ಲೊಲಫೆನಮು ಮಹರುಮೆ ಫಾತಿವಿ ಕುದಿನ್ ಲಿಯಕಿಯು ಮಟ್ಟಕ ದುನಿಯೆಗೆ ತರಕ್ಕಿ ವೆಫಾವ ಗೌಮುತಕ ತರಕ್ಕಿ ವಮುಂದ ಗೌಮುತಕ ಬೇನುಂ ಕುರಮುಂದ ವರ ಖಾಸ ವಸೀಲತೆ दुनिया ब्रेल तारफ वेगेंदी मी के गागंड का सते का नोदिहा फस आहर कुरी ए अशारस्ते का 26 वनाहर फुर्तमा ब्रेल फेद्दी मीह की फ्रांस के रईत कमगावा लुइस ब्रेल की आमी है लुइस ब्रेल मी बहुरवा उफेदुमा कुगा दुनिया के कंकोल तक दुनिया के एकी कौम तक मी बहुरवा तारफ वेगेंदिया ವುಮಾಯಕು ಕೊಮ್ಮೆ ಕೌಮೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಎ ಕೌಮೆಗ್ಗೆ ಬಹುರುವ ನಿಸ್ಪೆವೆಗೆಂದಿಯ ಮಿ ಬೇಫುಳಾಗೆ ನಮ
इंग्रेसी ब्रेल अरबिक ब्रेल ब्राइल एगोता बेनु कुरानी अरबी हम एगोता मेले ब्रेल आदि मिहारवाणी अलगोन मेंगे मी कुड कुड दिवेही राज्यगा दिवेही ब्रेल वेस उफेदिफा अलगोन मेंगे मी कुड कुड दिवेही राज्यगा मियद मिवनी ब्रेल तारफ वेफा मी जलसागा दरिवरकु कुरान कियवान जलसा निमुमे गोतुं एई ज़ाया अहमद ज़ुबैर एने की उमरुन 13 अहरुगे कुज्जे एने की वरंग हुनरवेरी कुज्जे मिहार अरबी ब्रेल इंग्रेसी ब्रेल दिवेही ब्रेल वर फरित कमाए होगा लिए कियन दन्ना कुज्जे हम एगे इतुरु इंग्रेसी बहुं वाहक देक्कुमुगे हुनरा दिवेही बहुं रीति इबारातुं बसबुनुमा मी हुरिहा कंत तकविस एना वर हुशियार मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली मी मिनिस्ट्री गे मसेके कुरेवी बेफुले मी मिनिस्ट्री गा मसेके कुरवुन दिया दुवस्कोळु बेरुगे अरबी कौमकुं अरबी कुरान मुसफ्तके मी मिनिस्ट्री लिबिफावे डॉक्टर ज़ाहिरा मिनिस्टर कन लिबि वडागत मैको ए मसेके कुरिया गेंदियोमा वरंग इसकन देवी अलगंडा उळुवा एकंत कुरिया गेंदेवेने गोतकी कोबातो मशवरा कुरेबि एकुदिन्न ए मुसफ्ता बेनुं कोग्गे कुरान कियवा देवेने गोतकी कोबातो ओलुं फिलुवी अलगोंडु मिनिस्टरुगे एब्बारदुमा एकुगा मसेक्केक्को मिहारवाणी कीर्ति कुरान एकुदिन्न कियवेने मुकर्ररे तैयार कुरेफा वर कुरु मुद्दतेगे तेरेगा आदे हफ्तागे तेरेगा एकुदिन्न कुरानुगे कोम्मे हिसाबकु हितुदस नूनस बलागिन कियवे वरु कोद्देवेने एवर मिहारो मिनिस्ट्री मणि अलगंड देवी एब्बारदुमा होगा एमसेके कुरेविफा एकमट्टक मिनिस्टर ज़ाहिर अलगंड देवी लफया इरशादा एही तिरिकमट्टक मिनिस्टर वर खास शुक्रें अलगंड दन्नव ब्रेल लियुमट्टक आमुगतेगा तीन वसीलते बेनुक्रमुंगेंदे एगे तेरें एव वसीलतकी काशिफिला अलगोंडमेंगे दिवेही बहुं कियानी एक इंग्रेस बहुं स्टाइलस स्लेट बेनुं कुरे मी अतुं लियुमा बेनुं कुरा वसीलते मी वसीला बेनुं को गें लियुमुगे बैकुरे गेंदेवेनी वरा लहुं एई ब्रेल आमुगतेगा कोम्मे अकुरे बिनाफावनी हा तिकीगे तेरें तिकी तके एकुलेवेगे एहवीमा स्टाइलस अदि स्लेट नोता काशिफिला बेनुं को गें फहरकु तिक्के एम्बोस कुरे मुंदान एहन मेस मीगे देवन वसीलतकी अलगोन मेन्ना हम वर मुहिम वसीलते आदे ए टाइपराइटर गे वसीले टाइपराइटर गा एकुदिना खास टाइपराइटर तके वडी उफद्दाफा मीगा फहरकु हातिकी ए फहरा जहाले विदा मिसालक बुनाकमुगा वा नमा अरबी बहुगे ज़ो तोयाजी के मीना ज़ो एई हम हातिकी एक्को एहमेज कमुगा वा नमा ज़ो जहां हाफितंग एफहरा एकुदिंगो बालान अलगन मेंगे दिवेही बहुगा हातिकी एफहर जहाफि कमुगा वा नमा एगे माने की लफ्जुल जलाला अल्लाह मी लफ्ज़ एलियउनी एहवीमा मी वर फरित कमायकुगा
kudin type kuramun gos ekudinna ilmu ungenumuge mauga kuri devidane wasilate timmana wasilataki miharuge technology beenun koggen kuriyadda wasilate ad duniyege mashhuru qawmutawga kuriyarafawa qawmutawga bodeti foitta liyuma bodeti document ta ekudina kiyegotan heduma mi huriyakamaka beenu kura emme mashhuru software ki Duxbury translate kiya software mi software ge higa ekudin beenun komme eche internet un download ko e software ge higa embosaya phone walagen ekudinna ingili jassagen kiyege kiyemunde egota kantata bani fahiwefa adi ege iturun hama e software ge teria nvd kiya software beenun koggen print nuko nuata emboss nuko ves ekudinna beenun malumatake kiyegota bani fahiwefa algondu fahaga kollana algon menge mi divehi rajyege mi kudukuda divehi rajyege divehi baswes miharwani miharuge january mahuge timwana doham feshigen mi software ga beenun kuram feshifa ei algon menna libunu warabodu kamyabe miharu egotan hama jehumu algon menge word document ge kitamme bavaru sofa take oikamga venu sateka sofa duisat sofa ge document mi software ge terein embosa beenun kollagen ekudinna kiyego hadalaka bag adiravre gina waguten nunagan ehema ei algon menna libunu warabodu kamyabe adives e software ge maseka tuga mi international software Duxbury translate ebe fulung ega kuriya maseke korum eba gende is the rais dehi rajyega tibi loluge fenumu mahrum wefawa talim unganna dinumattaka ekudinna talim unganna dinumattaka waragina masekattaken algonmen eba kuranje ege terega braille Qur'an kiyawandas ko dinuma braille beenun koggen islami talim unganna dinuma adi algonmenge mi dive hirajega amuko mi unganna demungenda rasmi talim grade ekakum fashagen diheka o level note a level bifemwara kiyawadene magu fahi ko dinuma mi kantata ki algonme miyadu kureven huri kuram wefawa kantattake is a teres algondu hasil kuram beenumwa landu tanditaken hurima ewahaka algondu febun kuriga hissa kollana ege terega himene bike kantattaki lolan no fenna kudin lola fenum mahurum wefawa kudin ekudinna mati talima kiyevene fursat fahiwegen diu mikama huri hurastan algonmen huda masekate ko life kamgawanama gira kolle vidane algonmenge divehi rajyega miharo divehi bahun braille ufedifa otima islam divehi muqarrar braille kolle vidan algonmen mi kiyawani London ge muqarrar ka wati IGCSE muqarrar ka wati Londonuga eba huri grade ekakum fashagen dihayaka mi syllabus ta braille kurevifa algon menge lolanno fena kudinna e braille muqarraru mikola gene vidane waki kudinna khas sokon algon menna e febba gene vidane erun hama lolla fena kudinna kuga class tawga ekudinna kiyawan tibumaki ei dati kamennu ege iturun algondu ummidu kurani divi hirajyega lolannu fenna kudinna kiyene foitta library ege kommes konaregga qaim wegen diu divehi arabic adi ingresi mi timba hoge braille foitta library ega
qaimu kofikam gawanama hama yaginum wes lolannu fenna kudin nota lolla fenmu mahurume fa tibi kudin library taka fekkiyan daane e hama kashawaru kame ad algon menge mi kudukuda qawmaki sattayan satta muslim qawme ekamako algon menge avattadi qawmataki sattayan satta muslim qawmatake nu india lanka mi qawmataki ehen namawes e qawmutawga wes muslimunge abadiyen e boy lolan nu fenna kudin wes e qawmutawga ulen algonduge huwa fenaki algon menge mi kudukuda divi rajyaki mi sarhadduge islami taalim de lolannu fenna kudinnan islami taalim de marukaze mi kudukuda divi rajye ka qaimwe mi sarhadda mashhur wegen diu algon menge mi kudukuda divi rajya indiain lankain lolannu fenna kudin taalim hasil kurma anna tanaka mitam wegen diu adi hame ehemme algon gemme fahu nuktayaki algon menge lolannu fenna kudinna kommes duhaku kari mustaqbaligga rajyen beruga mati taalim hasil kurumuge fursatu fahivegen diu masters phd ya hisaba diumuge fursatu tanawsegen diu mi nuwane kamennu ei algon mennan eba fene beruge university tawga kiyawa deva professorunge gotuga lofan befulun tibba watan ehmima algon menge divehi darinna bes mi kan hasilu wane irad koreviya algon men hivvarahuga ekama maseke kofiya algonge wahakole seviti waraboda shukr danna shukriya assalamu alaikum शुक्रिया अलकारी अहमद रशीद अब्दुल कादिर दें अरवन में मी फुर्सत अरवनी डेफ एसोसिएशन के फरात में वाह फुल देखोमा अल्फादिला मरियम शाहुदा Bismillahirrahmanirrahim. Tafat maamela melin dunia zineter kurevi Allah subhanahu wa ta'ala ya shukur kuram. Adi direta kachashai dirun levi emeha takacha. Loeba kame hetumge namuna alamina dekkevi ilmge nurun muli dunia ujala kodevi ekalange Nabiya Mohamedun sallallahu alaihi wasallam salwata salam levun edi dua kuram. Wadan tibbevi emeha hazirin assalamu alaikum. Ade miyadaki ufaveri ummidu taken awa duhe ehni eki maamela melige tafat kulayai waswa fadan insanunge terega ves eki mi hunna niyumetta debba favani eki minwara nama ves alugan me muslimunnaki komme halegga ves man Allah shukuru kura tasbih darnawa bay mi alugan mennai ghairu muslimunna tafat wa sababaki ves algon adu yumge datikan hurikam gavias ehen huriha hissen hame devvi kamattaka man Allah algon men shukure wanje he dive rajyega ilmu kitame kuri arafa vias adu yumge datikan hunna farattaka dini helun terikan ekashige ma minwaran hoda devene fursatu nekkan algon faha kora maaf korava me hoda devene fursat libfa nuwakam fahaga kuran hasako dinuge aslutaka eggotan ilmu libfa numun timawa masalta hallu kuran wara dative medu mi jalsa ga tibbevi adumge datikan hunna komme ahaki adi ohtaki ves hunu duaku mihaku femfadakan ede fadan ilmattaka fembuagan fawa alugan menge miturun adumge datikan hunna alugan menge ahunna yohtuna dini kantata daskot dinumaki alun menge wajibe mima dinuge kankan onna gotai dinuge asluta adumge hissu ne farataka unganne devene gote bumaki dibe unganne devene gote bumaki kiha bodu fadetto mikam bayan kurane dude bayan kurane goten onnane to
ಶಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ನೆ ಮೆದುಗ ಸರುಕಾರುಂ ಮಿಕಂ ಫಹಿಕೊದ್ದೆವುಮಕಿ ಜೀಲ್ತಕ ದೆಮಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಹೇಯೋ ಕಮೆ ದುನಿಯಾಯ ಆಖಿರತುಗ ವೆಸ್ ಮಿಕಂ ಹೇಯೋ ಜಜಾ ಮಿಯದು ಅಳುಗನ್ ಮೆಂ ಮಿಕಂ ಫಹಿಕೊದ್ದೆಬಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಫರಾತಕ ಮಿಂವರ ಕೊರವಾಶೆ ಆಮೀನ್ මිබොඩු නසීබ අලුගමුණ දෙවීති එමෙ ෆුර්තම ඉස්මාන් අල්ලාහ් ශුකුරු දන්නවා දෙම් මි ශුකුරුග මෙදුගේ රයිසුල් ජම්හූරියාගේ නම් ෆුලවරන් උෆලායි ශුකුරු එරිකාමායිකු ෆාහග කොරන් ශුකුරියා රයිස් මිකන් හගීගතක මිවණි මිනිස්ටර් ඔෆ් ඉස්ලාමික් ඇෆියර්ස් ගේ හින්ගොන් තෙරි වෙරින්නායි අලුගොන් මෙන්නායි මෙදු අලුගොන් මෙන්න බහට්ටවා ඕගා තෙරිකම් මුන්කන් යගින් වීමා මිනිස්ටර් අෂේහ් ඩොක්ටර් අලි Ahmed Zahir Ali Ashai ehen isveri nan ehulas terikamaku shukuru dannawan meduga sarukarun na Islamic Ministering Def Association na tiya deva ehi terikamai bahattawa oga terikan alugan men nuhanu loebba eko aguwazan ko shukuru eriwan nimmalumun mikamuga bari wadan nevi ehi bari wadagen ehi terikan devi huriha farataka ijumali gotiggai shukuru dannawan irad koreviya මියදු මියලේ බින්ගලුග මතීග මිකන් තරග්ගීවෙ ෆුලාවෙ ජීලුන් ජීල මිකන් ෆයදා කුරානේ ෆයදායි මන්ෆා මිවර් කුරවාෂේ ආමීන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇನ್ನ ಅಡು ಇವಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ಬ್ರೇಲ್ ಮುಸ್ಹಫಕುಂ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕೇವಾ ವಿದಾಳ್ವಾಡು ಏಕಂತ ಕೊದ್ದೆಬಾಣಿ ಅಲ್ಫಾದಿಲಾ ಝಾಯಾ ಅಹ್ಮದ್ ಜುಬೈರ್ ಅಲ್ಫಾದಿಲಾ ಝಾಯಾ ಅಹ್ಮದ್ ಜುಬೈರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم
شكريا الأخت زايا أحمد زبير. ميها حسابون ألغن منجي مي حفلة نوتمي رسميات نيومكا همينغاي تيا ام بيفرونغ شرفغا تيار كريو فوا بلم مير كل بيرغوبي هوريها بيفلومس انصاف قدو ميدي دانمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.